Na zadnjo oktobrsko soboto je Maribor v Ljudskem vrtu gostil ekipo Primorja iz Ajdovščine in zmagal povsem zasluženo visoko 4-0. Končni izid bi lahko bil še višji, ampak 3 točke so zanesljivo ostale doma v Ljudskem vrtu. Tu so najzanimivejši trenutki te tekme.
danas smo pored dobre igre imali i izgoditke, što naravno fudbal se igra za golove. U Kopru ih nije bilo, danas je evo bilo 4, moglo je biti još, pogotovo u drugom poluvremenu. Mogli smo i neki primiti, imali smo periode gdje nismo bili dobri. Ulazak u utakmicu nije bio dobar, neko prepoznavanje taktičko kako je ekipa igrala i ako smo se spremili nije bilo dobar. Defanzivni prekid isto nisam uopšte zadovoljan, 2-3 puta su nam pucali iz defanzivnog prekida, iako smo pokazivali kako jako dobro radi blokove, trebalo je preuzimati, naravno nismo to bili, ali dobro, da ne pričam samo o negativnim stvarima, bilo je puno više pozitivnih. Kad pobjediš 4-0, naravno da moraš biti zadovoljan. Čestitam momcima, velika pobjeda, važna za nastav, pogotovo nakon poraza u Kopru koji nije bio onako zaslužen, onda je vrlo bitno bilo danas da pobjedimo, da vratimo samopouzdanje. I think it's the first time. Huh? Yeah, I'm very happy about this. It was good to make assists and to win 4-0. Finish well. We was clinical in front of the goal, so yeah, it's a very good day.